үшін сәхнәгә РСФСРның һәм Татарстанның халық артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әсхәр Шакировны һәм Татарстанның халық артисты Дамир Сиражиев исемендәге театр премиясе лауреаты Раушания Юкачеваны чакырабыз. Рәхим итегез. Hürmetli tomoshachilarimizni, beygida qatnashgan konkursantlarimizni salamlab, sizden жылы sizler. Rahim ederiz. Aziz milletleşlerim, mana bunda oturan kişilerin varsın da bilen diyelim. Çünkü onlar bütün istiktakillerini koyup baktılar. Nerse kesin ki elbette siz bulganda tiyatroga bulgan hürmetiniz, halkımızga bulgan hürmetiniz, mana şu tiyatrını zorlap, bizning ko'ngillarni ko'tarib, bizga ruhiy oziq bergan ishing. Mana bu kishilarga men cheksiz rahmatliman. Munda shunday motor so'zlar aytildi. Men qabatlab turmayman. Agarda biz mana shulay bir-birimizni hurmat etsak, zo'rlasak, ham bir-birimizning qadrini bilsak, kelajakda da shulay uchrashib, ko'ngillarimizni ko'tarib, biz bormi? Biz Tatarlarmi? Rossiyaning qaysi tubagida bo'lsak da, biz o'zimizning Tatar ekanimizni isbot etaylik. Shunga ko'ra bugungi uchrashuvni, shu kollektivlar bilan tanishuvni men o'zimga bek zo'r hurmat deb qaradim. Barimizga da bek zo'r rahmat. Şıl talantlarını bilgilegende in avruşu, alar arasında şap tıklık şıl talantlar. Eğer bizning halkımız var iken, demek anın tiyatrı var diyen söz. Mine halk tiyatrı diyen мәгънә, халык театры дигән сүз, ул сез дигән сүз, хөрмәтле тамашачылар. Халык театрында да, профессионал театрында да уйнаучы актерларга бәя, түләм, ул халыкның, ул тамашачының кул чабуы. Һәм шулай итеп, махсус бүләкләребезгә күчәбез.